Meso junećeg buta malo ćemo potući. Porezat ćemo žilice kojih začinjem solju i paprom. I stavit ćemo prepržiti u prethodno ugrijanu posudu. Ovako poluprženo meso prebacit ćemo na tanjur. Dodamo još malo ulja. Ispržimo si. Učinimo soju. Prepržimo. I kad tekućina koju su šampinjoni ispustili ispari, izvadimo ih na tanjuru uz meso. I na malo ulja koje naknadno dodamo, stopirimo luk i češnjak i naribanu mrkvu. Povrće omekša, dodamo mu još malo špeka. Lijepo rasporedimo meso po posudi. Dodamo šampinjone i tekućinu i lagano pirjemo. Polijemo sa koncentratom od rajčice. Dodamo crvene paprike mljevene, slatke, može i ljute. Polijemo s vodom ili temeljcem i pirjemo dalje. Dodamo i malo pekmeza od šljiva ili nekog pekmeza od šumskog voća. Kad tekućina iz mesa ispari, podlijemo sa crvenim vinom. Malo pretresamo posudu. Pustimo neka alkohol iz vina ispari. Kad je vino isparilo, razblažimo malo još šumak sa vodom. Smanjimo vatru i u polu pokrivenoj posudi pirjemo dok meso ne omekša. I kad meso omekša, poslužimo uz kuhane okruglice od krompira. Polijemo s malo umaka i poslužimo.